Dlukula dledle saka lobamba lesithi sibapha sibe sibadlukulisa. Magwaza ngepenseli amanye amadoda agwaza ngetikhali. Uyimbubu ingwenyama ungangemathole ezinyathi. Bayethe kunenge lengubonile noma lesiphila kuko lokwentiwe ingwenyama isesihlalweni. Mina ikushothi ngakhubateka ngina 12 years weminyaka. Ma ukhubatekile uhlala ufihliwe. Bantu bakuthatha ngokuthi uhlazo. Ngabona ingwenyama yeMaswati semukela isithatha ezikuthi yasithanza noma sikhubatekile. Ngabona noma ibita sibaya isidinga nathi sikhubatekile saba khona noma futhi ikhethwa uhulumende lomusha ingwenyama yeMaswati yathi icela kube khona nalokhubatekile. Bantu bangakhona ukukwemukela lokho basibandlulula kodwa inkosi beyishido ukuthi yasicela ukuthi sibe khona. Eyilunengi lushintsho futhi besibantu labaswele labangakhona ukuthola imali. Ingwenyama yeMaswati yacamba sikhwama ngenyanga khwale sipha kona. Salahlwa tihlobo salahlwa nangokonke kodwa ingwenyama isithanzile sikhubatekile sithi halala ingwenyama yeMaswati.